ঢেণ্টাঘাটত ভাড়া লৈ আছোঁ আৰু সেয়ে দৰমহা পোৱা নাই ইমান মাহ হৈ গ'ল অলপ কষ্ট হৈছে খোৱাৰ পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ হেৰি কৰিব লগা হয় সেই কষ্ট হৈছে আৰু কৈছিলে যে 6 মাহ পিছত দিব বুলি এনেকুৱা কথা আছিলে তাৰপিছত এতিয়া আমি লাষ্ট টাইম মাৰ্চত 1 বছৰ পিছত পাইছোঁ আৰু এতিয়া 1 বছৰ হ'ব গৈ আছে এতিয়ালৈকে মানে খবৰ নাই আৰু চলাটোতো বহুত কষ্ট হৈছে মইতো বাইদেউহঁতে কৈছে ডিফুৰ পৰা আহে ডিফুৰ পৰা ইয়াত ভাড়া আছে মই লাংহিনৰ পৰা ডেণ্ডাখাললৈকে 9 কিলোমিটাৰ হয় 9 কিলোমিটাৰটো মোৰ অহা যোৱা তেল খৰচ আছে তাৰপিছত আকৌ নিজৰ বেছিক নিডছবিলাক যোনটো এতিয়া কিবা এটা কাম কৰিলে লাগিব বস্তুবিলাক যোনটো কাপোৰ কানি কিবা কিবিটোতো মানে কষ্ট হৈছে আৰু এবাৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে নহয় এবাৰ অলপ পৃথক হ'ব মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সামটো কিহৰ কাৰণে পৃথক বুলি কৈছোঁ 100 নম্বৰৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু 100 নম্বৰৰ ভিতৰত 10 মাৰ্ক হ'ব তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল আৰু 90 নম্বৰটো হ'ব অৰ্থাৎ 90 মাৰ্ক হ'ব তোমালোকৰ থিয়ৰী তাৰে ভিতৰত 45 মাৰ্কটো হ'ব তোমালোকৰ OMRCত exam hobo. Nitum sung pikalo non room bhara sitami chipilong le ke malik tumbang enang hang po sitami nitum extend un bom titilon tum salary long le lang pusi ke nitum gecho ke do sitami siksak pilo kijo na lang pen chenglok sinili tum ke chenam ben sang sitami ke chenam ben ke dam ke wanga bhara ka be me choram pilo interest pen aise non nom ke meyok ta chini hur loke joy paisa chaparam banga be les interest pen tami choram ye dim ani choram lablo stanon ye nang chitu noi paise lo hal hai tum ta non inikani si ke pleng ren an ni tum salary ke long le la si ke Karbiang long CM Turiram Dr. Turiram Rong Hang Lapen Education Minister Richard Kardom Nili Sondro Singh Rongpi Apang si Norris Karbi live ke langarat dona phan Kardom nang pajireklo Kardom Arni wang tanang li tuma phan akenang sot lapen prek jega berta nang kewan pi bomason thotsi pinele thotsi tame nang li tuma pharisi akenang sot lapen prek jega berta nang kewan pije phansi non nili ladak long bamon inti video journalist pen nang karjap lake Karbiang long along ri dhenta ghat ahawar long ke do long mirjeng college along si doiklo Tangte nili tum pi posipini dak nang khamri ke bang nang koklo ili tum ka do ita chinilo matriculation examination na bangke te bok pik khangjang lo mate thang thanga cheklo ni phai grade throk arni pensi la bangso matriculation examination na bangke pangcheng ponpo lasi nili tum dak jasamet bangke longmir jeng college long akijoy pen free coaching class pi bompo aberta long lo la pen la bangso longmir jeng college la dak ke than ka do we jasamet bangke education na hin Abirta ilitum kachini akenang sot la pen than bang atum sitame ladak akisunga ke boy ko pipitong ke doma la bang so puthak senang litum phan pini berta nang ke ban pi ji phan se non litum kabor ilo la pen isi nang litum phan la bang so free coaching class aberta nang than the prang la bang so college long isi project alam the bang la pulo churu memi alama bangke la bang so long mirjeng college long a principal alang like bibison rongpi alang de hen lo principal lo alang like inut kedam tang ningkan surhini ra engkoi ra kethom aningkan best young principal of the year po labangso anong e mate national education brilliance award 2023 labangso anong e sitame kelong du nabang phulo alangli arta jum hek pen inut Best Young Principal of the Year 2023 labangso anong e kelong dun a college mata principal a college lo lake nang litum video journalist nang litum phan long bamon ingti nang litum phan paklang ponpo la hin lo sing long mirjeng college lo la pen jasamet bang ke non litum jasamet ilitum non matriculation exam aputhak jong silitum chingki che thandam pulatang te ilitum kachinia kenang sot jasemet bangke la metric asat lang ke tokji lokachar leo somar mati students atuma phan akenang sot alam important alam bangke lalo aningkan wang pen pinning bangke matriculation exam hala ke tok nang ji sat lang bang sapsu ke prek chat do la bangso ke prek chat alam the bangke la pohin lo ka doga we mark bangke 100 mark lo pharoisi dopo aphai ka dogove labang so angbong pen 90% bangke theory lo 90 mark bangke labang so 90 mark angbong pen pusitame nilitum berta kelonga teng plotangte 45% bangke ilitum jasemet bangke OMR seat exam labang so OMR seat exam bangke 45 mark doji lasi ning chibik tha kado wesitame puthot ruithule thotlo OMR sita bangke 45 mark
la answer ta ke do tang po question do po answer ta do po hala dak la pu pabong long nang ji peneng exam ma bang ke prek chat la hin lo la si la hui ka do ko ve la dak long mir jeng college long student sa tuma phan si ta me dak jasemet long mir jeng college long principal a me thang pen cheng lok dak staff tum pen alang litum chelang si la bang so free coaching class mate student sa tuma phan joy ke pen matriculation exam ma bang ke tok dun thek ja phan pura ke joy pen lo ke thana war sai mate la hui ko son si alang litum prepare nang ji ma la hui puta ke than dolo la pen ko pipia subject se alang litum ke than ma lai hui alang litum ke claim ke da ma puthak ang ton pen ka chini pon ja phan bori pon pot theklong lo la hin lo la dak la bangso coaching class no la dak ke joy pen than pon bom lo nilitum hala dak malom so por lo than bom hut posita me nilitum kapasik sak dun ben ban lo sita me alom so por and that po alang litum along nilitum dak lo dam po dak principal sar pen sita me thetheni alam theke chingi che than phan bori pon po la pen la dak student sa tuma phan sita me thetheni alam the kaching ki ka chethan ponje phan nilitum bor ipo EX square plus BX plus lo ladak principal jongjung bibison rong pia ke hai amasi alang di lo thani bom lo nangli tuma phana sap so por and igdat po aprangsi nordisk kar vilite pen kardom nang paji reklo video journalist long mamon ingti nangli tuma phana paklang po alang li lo principal labang so free coaching class long malom so nil tuma porna and igdat po nangli tum lo charlie bomang bong pen pusita me keres lo ajat lo kesang lo ajat lo di tumalokor moi olop সময় লম বেছি সময় নলো কি যেহেতু নেকি তোমালোকৰ কোচিং ক্লাছটো চলি আছে নহয় জানো অলপ সময় তোমালোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আসলতে এবাৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে নহয় এবাৰ অলপ পৃথক হ'ব মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সামটো কিহৰ কাৰণে পৃথক বুলি কৈছোঁ 100 নম্বৰৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু 100 নম্বৰৰ ভিতৰত 10 মাৰ্ক হ'ব তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল আৰু 90 নম্বৰটো হ'ব অৰ্থাৎ 90 মাৰ্ক হ'ব তোমালোকৰ থিওৰি তাৰে ভিতৰত 45 মাৰ্কটো হ'ব তোমালোকৰ OMR sheet এক্সাম হ'ব অৰ্থাৎ তাত কোৱেশ্চন দিয়া থাকিব লগতে এনসাৰ দিয়া থাকিব তাত তোমালোকে ৰাউণ্ড চিন দি তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছনি কৰিব লাগিব তো প্ৰতি বছৰৰ দৰে নহয় এবাৰ অলপ পৃথক হ'ব মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সাম হেয়েহে যিসকল ইয়াত আচলতে কোচিং ক্লাছত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই প্ৰথমতে মই সমূহ দৰ্শকক মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কিছু সময় লোৱাৰ বাবে নেলি kecing si bangke kar belam ben si cingki podak bongso do bongso nangli men la pen nangli rong kona la nang cetan jima nili men ni biri rong pipi nili rong lage kanyang ti rong sam langsuk peneng metrik asat lang tok dun pokan nangli ta ton po nangli preparation ko son lo pulo Charlie bom anan litum na dak long mir jeng college student det ma mante kapre ka college student ta ma dak pinila bang so coaching long ka do kaprek tunda nangli phan ka jukang tung la lo and nona porjong silitum coaching and damji pulotang te ilitum acheklo abainong pulo afi pulo di penangan supik pik athema litum nerlo suni sinalitum aphan ke than adap prang pen pusi karjulong adap porphai ner kepen anerlo porphai ke thoman di lana por pulotang te chekloi jonlong penang an anam le rokji setamila pusona porohut nanglitum aphan kang jinsu nang ke chinghon labang so dhenta khata ha warlong lokacharli ahin ansu se paching thor nang pamen penalitum ana ke joy mate free coaching class nang ke pipen ko an ningarong lo so ningalam the nang chitan nima ningarong la son free coaching na pipot lang te peneng matriculation exam bang ke sabse prekchat jipu sitame dak nang than pon lokadi ko son si exam tok do nang jima nang than lo chini ne pinalam theke sab sitame labang so coaching class kacharli long pen na sabso isi prekchat mate kenang sot alam the bang kenang li tuma pan chini pon long lokadi chini pon ko subject lo nang than ke dak coaching long math english science pen grammar sarphan pilo puji choroin tung ma choru pilal nang phan son free coaching na than pen ning samolo choro lo bangso ahok lo education hin lo pirthek kai ka che song along ke thenai vipon lo la si education yong si litum mesen pulatang te ilitum ke paprang don je phan ilitum sakuri kelong chobji la phan kali kai ke reng je phan kenang sot nei pulatang te education hen lo মই ভাইটিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে তোমাৰ নাম আৰু তুমি তোমাৰ ঘৰ ক'ত ক'বা নেকি মোৰ নামটো সুৰাজ দাস মই চামেলাংছো বাজাৰৰ পৰা হয় তুমি এখন কলেজতে পঢ়ি আছা নেকি নাই ছান ফ্ৰান্সিছ DSS ইংলিছ হাইস্কুলত পঢ়িছোঁ তুমিও এবাৰ মেট্ৰিক এক্সাম দিবা ন দিম এবাৰ
এবাৰ মেট্ৰিকৰ এক্সামটো অলপ বেলেগ হ'ব OMR চিট হ'ব এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'ব মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সামত নহয় জানো তো ইয়াত সেইখিনি গোটেই তোমালোকৰ তিনিটা বিষয়ত লৈ তোমালোকক ফ্ৰী কোচিং ক্লাছ দি থকা হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে এইটো সময়ত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বা যদি আমি উল্লেখ কৰোঁ আমি যদি কোচিং ক্লাছ লওঁ বা টিউশ্যন যদি লওঁ ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈকে যদি আমি যদি কোচিং লওঁ তাৰ ফিটো বহুত পৰি যাব নহয় জানো তেনেকুৱা সময়তে লংমেৰজেং কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল বিবিচন ৰংপিয়াই উদ্যোগ লৈ ফ্ৰী কোচিং ক্লাছে তোমালোকক দিছে কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মানে ছাৰ বহুত ভালে শিকায় মানে ভাল লাগিছে ছাৰ কি শিকাইছে তোমালোকক মেথছ ছায়েন্স আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ শিকাইছে এইটোৱে অল দ্য বেষ্ট ভালকৈ মেট্ৰিক এক্সামটো দিবা লালো লাডাখ nali tum fan video journalist long bamon ikti napak lang po dak kaddo ko bila tum farohini so se kacharli bang atum to students atum to te bon sita arum tin long sila po aphai kaprek lo labang so adim long senili to lom so apor and ikcholo athema ili tum metric exam tokji pelotang te ili tum tokte aphan ko son se ili tum prepare nang jima labang so puthak akenang sot rd ki pipensi labang so college long mate long mirjeng college long labang so free coaching class ki pi padopon lo la pendak bong sodolang neli thethini ke pajut sialam the si ajupo ke ake ong o ke neli apor enelo thema ka charli apor pan hok don delo seta me rata thaino lahi hoi education ahin pu seta me se awareness donang ji kachini donang ji pa joine pensi neli dak nang homri banglo bongso nang phansi karbidi nang limen la pen nang rong men chethaji ma bongso Nilimen clear dark from sapi la pen niri rong la ke kandong rong par nang lita la bangso college long student ma mande ka preka college pa ni ka break school pen nang litum ka preka college students pusita me long mirjeng college long na puson nang lituma phan ake joy pen free coaching class na ke bidun nang ka charli dun long di la pen OMR sit exam si peneng ke doji aning kan wangason kala sab so prek chat ji la si la so puthak nang lida nang chetong dun long pen bana ka charli dun long pen ko an ning arong lo nia rong pick lo pen free coaching nang than pot sar phanda churo lo nang matriculation la bangso examination phan prepare ke ko son lo prepare ke isen lo prepare bom lo non lo pen okay all the best bongso সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ এক্সাম যাতে ভাল হওক সকলোৰে নাংতুম মেট্ৰিক আছাতলাং মেদুন পামি পপুচি নিং থেলো কাদৱে ফান্তা হেৰজুমে পাজিৰলো ননবাংকে নেলি ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট লং বামন ইংটিপেন ডাক লং মিৰজেং কলেজ লং প্ৰিন্সিপাল লাপেন ডাক ষ্টাফ টুমপেনসি এথেথিনি এলাম থে কাচিং কি কাছে থান পঞ্জে ফান পৰিপনপ আথেমা ইলিতুম মাদুতা চিনিলো পিৰথে লং আকে থে নাই আর পুপ্লতাংতে ini tum langdam nang emahang ke pathek ke ipie polo te bon sitap emahang e pathek det penapi ili tum pirthe long kereng dunjia phan emek ke thon pusili tum sar sara tum ki pupu la bangso pirthe kereng dunjia mek abangke than bang atum si ili tum phan la bangso nang thanji sita me than bang atum akisung alang le tum ka chetong nang ke do ka ve penang bong pen pusita me alang le tum kai kita anning arong klang pen sekai kita lu ke thanang la pusona bang photum plotang te la than bang tum henlo la sikopia posili tuma society long le tum than bang phan respect ke chipio ma mate man peng ke chipio ma polam thelo tang te la lo alang le tum kisung ke boy la bang so background la bang so annung la bang so annung along alam theli tum thang ta chini dam de alang le tum ko ansi kisung ke chetong nang ma alang le tum hemi si pen alang litum kereng ja phan pusita me ke song nang la penan chot kali dak osomar bang ko anma dak college long nang ka charli dun alang litum se guardian na son lo la se alang litum la hai hui ar pu thep pe kapar pu la bang so ang hor kapar pu atum hen lo la bak long mirjeng college long staff lo alang tum hen lo anang litum phan video journalist na paklang pon po la si nelin non bang ke cheng si ba principal sar pen se thethini alam the ke ching ki ke chan pon je phan bori pon po alang ni bang ke kedam tang ningkan surhini ra engko ra ke thoma ningkan sitame alang leke nong e sitame delhi rong sopia long pamoheta ne lepin purlo alang leke nong e ke chodeng dun long abang phulo arta jum hek pen la puson alang li nong e ke deng dun long lage kar bia khei phan nong me ke ban lo la pen dhenta ghat aha war phana jasmet bangke la pen long mir jeng college phan ke thepik isi achievement pusi punang kokpo la se alang li pen se thetheni alam the chingki chethan pon bori pon palang li hinlo long mir jeng college long principal bibi son rong pia ke hai nangli phan sini leke cheng si bang ke chingki chethan pon po aprang si chingki ke aprang nangli phan nangli delhi rong sopia long nangli not arta jum hek inut best young
principal pula bangso anong e ke palong don pen kar bia khe phan nong me ke bana pot nang li phan suri suri kar dom nang pajerek lo la sinang li phan ke chengsi nang kar ju kang tung bang ke ani li tum aberta kilong teng protang tenang li tum long mil jeng college long ai student chot kali dak dhan tak hata hawar long prek jam college long aning ke hang so mara tum bang pen ake joy pen subject ke thoma buthak nang li tum ada por phai ner ke pen aner lo por phai ke thom an nang li tum free coaching class ke pipon di la sila nang li tum methanga college student man che focus vet ta chok sita me nang li tum me ka pre college student tum tana participate dun la bangso nang li tum kupia ke mang pen si la bangso free coaching class ke deng pon ma la bangso buthak nang che than ni jima ke chengsi la NE Karbi Life news channel phan nilihin pen akiro paper pik lo ladak ni tum long merjing college along nang kuri thekapot lalo nilitum ladak jasamet nili ke chengsi bangke ladak coaching ipi bangke nili ladak denta ghat pen chotkali bonta nili 2014 an inkan pen sinili hem chuki hola long masinili pipon lo la pen nili difu do hota la poson si nila ke joy pi ponlo la pen non difu pen non dak den dak har bang lo pu pen nili dak den dak har hawar se tami la poson si ake joy bang pi ponlo nili ko pi pot si la poson ake joy ke bang deng phan jasemet nili ke bang deng tum si nila bang so free coaching bang pi poniklo nili tum hawar nili hawar hala nili tum aprang la ke bang deng charlie bomahut sitami nili tum la poson ake joy pen coaching ta ho tuition ta ena thai ave apot si kian tung duk tum sitami hadak a teacher ka we pendang lok hedi ho loposon math science jasemet ke thana bang ave masinili tumta our sai long dun de loposon le hejo amatsi nili lapu BSc tang det pen a finili hem che wang lo amatsi haladak nili ga sopi tum si jasemet indur bhaini phanji ke thanji businili ninge matha ke chengke amara phiala jir po jir pi tumta NG bu pendang lok alang tum nang che than lo amasi du thupik amadinke bang trok kebra trok sian le thurok lo jo coaching pi bang a phaya bang hedi amat sing ke ajak tu mangi aning tung duk sitami tangka we puta alang le tum nang chi thanu le he amat sini bulo dag bang ke ni ge ni ge supi phanji ke chengsi ke than po phi sitami ka dog wita bang aki joy pen si than po athe ki du tum ta kali det al hok pera bang itum pa phi hup tema amat si aning tung duk tun ta do sami tangka we puta ma che than manta than pa chini ben phi bang du thupik lo la pen nili free coaching pi bom sitami aku chukyola high school long dolang nili jasamet ala Dr. Ronjit Rong hang polo kadu beda chini lo lang liphan nona bang ke high second chukyola high secondary school along principal lo sar pen chinggi je thana masi ako haladak chukyola high school along mata nitum ako akijoy ben aku dakta pithu nili hem ta pilo la pen hodak ako school along mata pilo la pen dipu ni tami ako master degree charlie ji phan pu wang pen tami hodak ta ma ko la pu akijoy tani li than thu la pen non dak den dak har wang lo pu pen nili dak pining pen ening kan hini ki thom lo la pu sona ki joy ki pi pending arong par pik lo la dak het sitame nili tuma bang ke jasamet bang ke nili university ki than pon he sitame college bang ke dak long mirjeng college pen sinili tum dak si ki thana dima bang ke dak si pathik pon lo la si nilhin ben bang ke ladak long mirjeng college long authority lo pen staff tum lo ladak niliphan ladak adima klong dak chak lo pen ka do we den dak hararat pen dak korkan thi awar ladak ansu se ke charlie na paprang nang ji pu pen alang litum la puson RD pi tum pen ke cherap chi dum pot ni hin ben sitame choro par pik lo claim kita ma puthak nang leng che than la pot choro lo nang li phan puthot kar ju thukang tung bang ke la lo ke cheng sia bang ke nang li kedam tang neng kan suri ni ra engkoi ra ke thom aneng kan nang Delhi rong sopia long National Education Brilliance Award 2023 di best young principal of the year la bang san nong e ke deng dun long pen nang li ko an ning arong la sap so che than ni jima choro par pik lo nili la bang jasamet kiro si pigang tung athe nili ke cheng si bang ke nili po la pen nili pai la pen nili tum dom rap I ni tum ka dogawe alang litum ma hirjumi la pen ladak korkan thi arat doan la pen kar beng long arat doan atum hirjumi si la bang sonong ini long dun lopusi nihin pen bang ke alang litum hanta akiro pilo la pen ning da thelo alang litum hirjumi lo pen sini la puson nong ke long dun lopuke lalo nili jasamet di labang so anong ke long dun bang ke nili phan lapu kacharli anat ko ansi RD ki pima ke pipe ma labang so pathak si jasemet pet bang enang kang wai pon na son si nili che theklong athin nili phan labang so nang kang wai phan pu penang an nili phan data se ta menang hang pondo athin nili jasemet labang so nong e kechepalong nu yi phan polong ni hodak ka fill up dun long se ta mi jasemet bang ke arta ta elang
arta ta san nili phan 30 la pen 40 la pana dak si ili tum han kang wai pon bon penangan tum ka fill up dum bang do bon sita nili phan ka do we herjumi ar nam herjumi lo nili phan la bang sonong e bang nili phan sinang wai pon lo la pen nili phan jasemet nang kang wai pon nili ka chini do na teng pati nili jasemet ha dak fill up do na teng pen polo tang te nili dak akijoi pen la loge than la so pos nili phan nang kang wai pon bon alang li tum ta mang hu hak lo যে 2014 an inkan pen chuning 2023 an la puson akijoi pen kipi nali jasemet kepang deng phan la puson akijoi pen loge than pot pa he akijoi pen kalima kalang ma puson talang litum bangke matha lobon amasi hala uso maratum a result pen dang lok di alang litum phone number pen dang lok la pen ko natsi ke than ma pen dang lok la hai ta mini phanang hang pon du data ta ni phanang hang pon lo la pen coaching e pipon si ta me ko na loge than pen dang lok ni than lo college pen pulo pen jasemet coaching bangke ni sarkimi coaching center po ala bang so amen pen sini da coaching e pibo aprang ge 2014 ke difu 2018 inkan pen sini la bang so coaching center ir dalo amen ge difu la he ta me non ma da bang je ma si non bang ke la bang so coaching center da son si do ko son la hija la si la ta choro lon tang te ke pa jut si bang ke nang li phan jasemet ili tum lang dam nang than bang plo tang te munita tum man peng ke thenna yang bong pen plotang te la than bang tum tai silo te bon sita than bang tum sita me kisung ka chitong nang topic non son na dak infrastructure punon la pen building punon ba dak lok pipini akenang sot hormu nang li tum si chinik pod dak college long ko ppc akenang sot ma lai hui hormu avi plotang te ke than penang na ka siksak dokok titi nang li tum salary pen chenglok lai hui kadok bi akenang sot library pen chenglok akenang sot building classroom di dak la non lom ke digital board pen chenglok akenang sot ason akisung ke boy dokok ta hai la sinang li tum long mirjeng college long aja semet akisung ke boy ko pipitong ke doikma sapso ra phan nang thanoni jima kisung polo tang tela bangge jasemet ke nonili tumo bangge non dak doboma bangge dongka chingthu high secondary school po along le la bangge non dak bangge nili tum la dak college along le bangge bigha inkoi ra pho la bangge hapu paran lang jo hala ke medical department hedi council pen sila bangge allotment nang pilo asinon dak doboma ke dongka chingthu high secondary school along le la dak bangge lalo lapen isi kisung ben langdam lo pote jasemera bank ke infrastructure lo hai non amar bank ke ni tum bank ke 2021 se establish bena posi non bank ke student of high bank ke ni tum bang pharoi si la pan baksi do cholang hai masi non bank ke an kisung pik infrastructure pan ka bilang stami non bank ke ki bang jilang ani bank ke student of high si tami aninkan bang si bat pik son si non bank ke muning si pen ana bank ke li tum daga bank ke adi mang chetang chede son si ni li thek long apot si pachu ke dam tang pachu ning hello litum cm kaning jepon alang li mai dokmuka long lam mai long aning jepon na teng pen dak bangke college of fun building nang pg bolam do la sinitum bangke building le nang pide ning rong pi galam lo la si prabjin pen hala bang so building sitami nitum nang pipo bosining ta thelo la pen nilitum la dak bangke jasemet nona bangke boundary wall da kenang sot thepik lang hola dak le nitum aka predim le dam positame pen infrastructure da kenang sot dolang nitum office ta dolang la pen la son da taxi jasemet pet nitum aki sungnai la bangke kadu beta chini prong di itum social media long sedame non loma bangke ketok bang adu piklo nili mithang pen ma da ketok pon lo ini ke chekhang ni ongsi kachi paning ding ni ongsi posi bainong bang nili tum ningkani sian bag non ke long pon pe la sila bang so bainong bang nili tum han prabjin pen la bang nang piason te pusi nili tum bang ke kechuning rilo council ke thege de tum han la pen nili tum banili jongjung ke matha teng polo tang te ili tum bang ke period he bang ke jongsi aprang keng kam chior do ba ansu se paprang du nangji thegre nangji ansu se mithanga khai mithanga det ansu se chijar dunji polo tang li tum la tok lang mate la education bang ke ili tum han rd bang itum pivek nangji la si non council chari bom just met la ituma cm bang la bang so puthak rd education at rd pson te ansu se itum kar bia khai di ansu se paprang ji la pen also mart to make it hegre bang phai ansu se nangba ji busini hin benta la bang ke ning thedo lancho tagali nilitum la non just met non la dag bang ke den ta khara long bang ke la hala ni tuma problem tame nili pui pu bang ke la dam so college phanchot kali postami karbiang long atok no just met ilitum kacharli anana bang ansu se rdp nang la jasemet ni kichuni gang tung la council la long ke thege ding to pha athe ilitum la kacharli jongsi ilitum avilo le pulatang te ilitum hala ke puson si
Ijutang lagi biru te khai da ki biru poson si ilitum kachali na jong si ilitum RDPP lo pati ilitum akhai si tami ilitum biru da jeson si ni li theklong athi ilitum non het jong lapen kitam tang chiklo joni jon thompen se tami labang solama putha ka bangke anutin se tami ningji horlo jeli tum bainong banga porting ipinangji polama bangke athi jo non ta purparlam lo pati dak staff tum bangke komane ke difu pen adu komani umrongsu tadu komani ke konani nogaung pen tadu lapuson tami do se tami alang litum hani staff tum bangke si churukang tung alang litum bainong long li poe phit si tami osomar theknang ji pu alang litum akimang pen asot si alang litum bangke loge thana bangke apor chi pipi khangjang lapen kapreka college ku pikso ni chini tami ni litum bangke lada bangke ala syllabus si tami alang litum banga porting si patang dut lapen alang litum bori pik labang ni lihin besami surokang tung lalo choro lake hai nang litum phan video journalist tang peklang pola kaduk beta staff lo কিন্তু সকলোৰে সৈতে কথা পাতিবলৈ সম্ভৱ নহ'ব যেহেতু নেকি ষ্টাফ বহু সংখ্যক আছে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যেহেতু নেকি আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে প্ৰায় এবছৰেই হৈছে দৰমহা নোপোৱা তাৰ মাজতে আপোনালোকে কষ্টখিনি কৰি আছে নহয় জানো মই বাইদেউগৰাকীৰ সৈতে অলপ কথা পাতিম অসমীয়াতে কথা পাতিলে হ'ব আপোনাৰ পৰিচয় অলপ ক'ব নেকি মোৰ নাম অনুপমা বড়ো মই অসমীয়া বিভাগৰ মই ডিফুৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত ধেন্দাঘাটত ভাড়া লৈ আছোঁ আৰু সেয়ে দৰমহা পোৱা নাই ইমান মাহ হৈ গ'ল অলপ কষ্ট হৈছে খোৱাৰ পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ হেৰি কৰিব লগা হয় কষ্ট হৈছে আৰু অকণমান কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক আপুনি কি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰে সেই দৰমহাবোৰ ইমান হেৰিকৈ দিলে আমাৰো কষ্ট হয় অলপ আমাৰ ফালেও চাব লাগে সেইটোৱে আৰু যাতে আমি চলিব পৰাকৈ কিবা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু সেইটোৱে আৰু এটা কথা মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ লংমিৰজেং কলেজত আপুনি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে আপুনি ইয়াত যোগদান কৰিছে আৰু আপুনি কৰ্মৰত নহয় জানো আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ বিভীষণ ৰংপি প্ৰিন্সিপালৰ বিষয়ে দুটামান কি ক'ব আপুনি ছাৰ বহুত ভাল ছাৰ মানে বহুতো কামত মানে আগ্ৰহী তেখেত মানে এনে পৰি নাথাকে হেৰি নকৰে আৰু কামবোৰ আজি নকৰোঁ কালি কৰিম সেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় ছাৰ বহুত আগবঢ়া ছাৰ বহুত এক্টিভ আছে ভাল ছাৰজন আৰু ইয়াত কাম কৰি ভালো লাগিছে ষ্টাফবোৰো বহুত ভাল কিন্তু খালি সেয়াই প্ৰব্লেম আৰু চেলাৰী আৰু সেইটোৱে এনে ষ্টাফো ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ঠিকমতে হেৰিও কৰি আছোঁ খালি দৰমহাটো পালে আমাৰো চলিবলৈ অলপ সুবিধা হয় আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ বছৰটো আপোনালোকে দৰমহা পোৱা নাই ন পোৱা নাই কেনেকৈ আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি আছে এডজাষ্ট কৰিছোঁ মানে সেইটোৱে কষ্ট হয় আৰু মালিক ঘৰৰ পৰাই হেৰি কৰিব লগা হৈছে ইয়াত ভাড়া আছোঁ ভাড়াও দিব পৰা নাই তাৰপিছত খোৱাৰো অসুবিধা হয় কিনিব লাগে সকলোবোৰ বস্তু পানীৰ পৰা আদি কৰি চাউল তাউল সকলোবোৰ কষ্ট হয় আৰু কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু হয় সঁচাকৈ এগৰাকী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ বেকছাইডত যিখিনি আমি প্ৰব্লেমছ বা যিখিনি অসুবিধা সেই অসুবিধাখিনি আচলতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ বা আমি নাজানো কিন্তু আচলতে তেওঁলোকে কেনেধৰণে তেওঁলোকে জীয়াই আছে বা তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ সমস্যাবোৰ মানে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বা সমাধান কৰে সেইখিনি কথা নিশ্চয় আমি সকলোৱে জনাটো উচিত কাৰণ সমাজৰ মেৰুদণ্ডই হৈছে শিক্ষা আৰু সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাক যদি আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ সমাজখন কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব লাচব থাকলো তাক নেলি আলাং লিপেন থেনি তেথম কাৰ্বি ইক মানাংলি বড়ো অ'কে ক্ষমা কৰিব অসমীয়াতে মই কথা পাতিম আপোনাৰ পৰিচয়টো অলপ ক'ব নেকি মোৰ নাম বিজয় বসুমতাৰী হয় মই লাংহিনৰ মই ডিপাৰ্টমেণ্টটো জিঅ'গ্ৰাফী ইয়াত লংমিৰজেং কলেজত এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে আপুনি কৰ্মৰত কেনেকুৱা লাগিছে ভালে আমি যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 2020 লংমিৰজেং কলেজ তেতিয়াৰ পৰা আছোঁ ইয়াতে আজি 2-3 বছৰেই হ'ব আৰু প্ৰায় এবছৰ হৈছে আপোনালোকক দৰমহা নিদিয়া সকলোৱে কাৰ্বি আংলং ৰাইজেই গম পাইছে আপোনালোকে কেনেকৈ কষ্ট কৰি আছে কাৰণ নিজৰ পৰিয়াল আছে পৰিয়ালটো বাজি দিয়ক নিজেই চলিবৰ কাৰণেতো উইদাউট চেলাৰীটো সেইটো পচিবল নহয় বাট কিন্তু কেনেধৰণে আপোনালোকে গোটেই বছৰটো এনেকৈ কটাবলগীয়া হৈছে বা কি ক'ব কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক এনেতো যেতিয়া আমাৰ চেলাৰী ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছিলে এইটো 2023 পৰা হৈছিলে 23
আজি 22 পাইছিলে 22 পাইছিলে আজি 2 বছৰ হ'বলৈ হ'ল আৰু আগতো কৈছিলে যে 6 মাহ পিছত দিব বুলি এনেকা কথা আছিলে তাৰপিছত এতিয়া আমি লাষ্ট টাইম মাৰ্চত 1 বছৰ পিছত পাইছোঁ আৰু এতিয়া 1 বছৰ হ'ব গৈ আছে এতিয়ালৈকে মানে খবৰ নাই আৰু চলাটোতো বহুত কষ্ট হৈছে মইতো বাইদেউখিনিয়ে কৈছে ডিফুৰ পৰা আহে ডিফুৰ পৰা ইয়াত ভাড়া আছে মই লাংহিনৰ পৰা ডেন্দাখাললৈকে 9 কিলোমিটাৰ হয় 9 কিলোমিটাৰটো মোৰ অহা যোৱা তেল খৰচ আছে তাৰপিছত আকৌ নিজৰ বেছিক নিডছবিলাক যোনটো এতিয়া কিবা এটা কাম কৰি লাগিব বস্তুবিলাক যোনটো কাপোৰ কানি কিবা কিবি এইটোতো মানে কষ্ট হৈছে আৰু বহুত হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা কথা আমি লংমিৰজেং কলেজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আমি শলাগ জনাব লাগিব ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বিষয়টো তেওঁলোকে প্ৰায় এবছৰ দৰমহা নোপোৱাৰ স্বত্তেও কিন্তু নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অৱহেলা কৰা নাই তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে বুলি কৈছে তাৰ কাৰণে আমি বাৰে বাৰে শলাগ জনাবই লাগিব কাৰণ বাৰে বাৰে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে সমাজখনৰ মেৰুদণ্ডই হৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু সেই শিক্ষা ব্যৱস্থা যদি আমি ভালকৈ নকৰোঁ সেয়েহে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বাৰম্বাৰ সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছে যে তেওঁলোকে সময়মতে যাতে দৰমহাখিনি নিয়মীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ দৰমহাখিনি দিব পাৰে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছে মোৰ সৈতে অসমীয়াত কথা পাতিম নে কাৰ্বি di anido ala ni phan makan ile karbi pensi cingki ponpo oni nang le sabso nang introduction jpjima Nili men Hunmili Kropi ni Political Science Department HOD nang li hem kani Nili hem difu nang li dipu plotang te dak konane room and pensi dona ko mate donra pentong ke dekma room and sido nangli tum ningkan bhor nangli tum salary long le te bon sita room long dokol da ka por pen wotang te room owner phan ke tangka pi vek nang ji pp plotang te le te tam kar junang po kali madi la pen methang ki chu ki jun sabun jang tu pen cheng lok sang han ka dok ve dop pik lo di la si nangli tum ki duki su ba sap so nang che than ni jima Prangsi chorolo any life karpiang life tumphan dang ki humri pot la penili tum gidu kisu na karju pot hok pelo ni tum sung pik alo non room bhara sita me chipilong le ke malik tum bangai nang hang po sita me ni tum extend un bom titilon tum salary long le lang pusi ke ni tum gecho ke do sita me siksak pik ki jo na lang pen cheng lok sinili tum ke chenam ben sang sita me ke chenam ben ke dam ke wanga bhara ka ve me choram pik lo interest pen aise non nom ke me yok ta chini hur lo ke joy poisa cheparam banga ve la si interest pen ta me choram ye dim ani choram lablo sta non ye nang chi tu noi paise lo hal hai tum ta non inikani si ke pleng ren an ni tum salary ke long le la si ke Karbi Anglong CM Dr. Turiram Ronghang Lapen Education Minister Richard Tokbi Phan Stami nili tum chuning rilo mane prabjin pe nili tum han salary nang peson te nili tum joy ikepo ke pajutsi lalo nali tum kisung alam theke Karbi Anglong arara tum chini prong lo nona porabang ke thema jak ding piklo di la si nangli phan ke pajutsi bang ke ning ki dug alam pen ke pajut ing tum te jasmet bang ke dak Longmirjeng college long principal sitame young pick di talented pick energy do pick kame claim phan pamu het pu inot bang phi sita menang thanon lo la sinang li ladak Longmirjeng college long inot than bang phi ason ben pen ko aning arong lo la pen principal aputhak nang li theni bak lam theng chipaklang no nijima Lalo nili to principal Bison Rong pi mane alang ke yang ta yang lang plus active pick la pen alang li long ni tum kame claim dun ke ning arong pick la pen alang li kai ta nili tum phan ining nang pa the pick la pen aprang nai pa dai mi phasi bor i pick nili tum thek the son pusta me bor in non pajat pusi ta me alang li ni tum phan nang japon pick la si nili tum ning arong pick la son principal ke long bang ke nili tum ning arong pick choroloni lalo nordisk kar live kelang arat tum phan pini bangke education aputhak senali tum phan isi berta na ke wan pilo ke chengsa berta bangke lalo dak free coaching class pipon lo peneng metric exam bang mate metric asat langa bangke pamu heta pulo ruithule thotla thema kenang sot alam thepenak dak 100 mark ang bang pen 10 mark bangke practical dopo la pen 90 mark dolang 90 mark ang bang pen bangke 45 pe bangke dak jasamet bangke theory lo theory malo la 45 ta sita mela jasamet bangke pamu het ki poson thak thak si OMR sit along sila dak pabong long nang po hadak question da do po answer ta do po la dak kang vai nang ji la si kado eta peneng kan kan wangason kale sabso prek chat ji pusita me phire nang ne athema answer ta dak si do kok popot la si joy thuke lo pu bang si students atum bang ma thanang po peneng metric exam bangke chepa me thu le thot nang po la so birta sinali tum phanang wan pilo la pen jasamet non malom kado eta chini lo ili tum society jong si ili tum la bang so backbone plotang te education hen lo la se la bangso education phan karjap hala
anu jok pi plo tang te than bang phiat tum hen lo la salang litum akisung ke boy alang litum ningkan isi so selo alang litum bainong ka chodeng long le alang litum room ke do tum ta do methang hempen la updown posita me hem adung het mala than posita me aning wang la needs do basic needs akenang sot ilitum sabun jang tu pen chenglok methang khorot do aposi ningkan bohor bangke la ningkan jong sila puson ka chengtang nang plo tang te education of fan akisung ka chetong nang do kokji athemba ningkan isi chepaduk un choji ningkan hinia lang tum chepaduk po ningkan ke thom chepaduk po la pena phike lang litum ta salandar det po mate alang litum tangka ke bang boy fan ka preka war sai sita me choklem nang kok po la puplo tang te dake thana panalang litum aning pahini do kok po mate puta por adjust nang kok po puta por adjust nang kok po la puplo tang te education long alang litum ko ansi alang litum aning ang thin a oga vi abang mate dake than je phan kon se alang litum aning chepalut chok thek jimba lan bang kapor ia vedat po jong se kapor ia ve plo tang de education bang ilitum ing tang te dat po ing tang te plo tang te ilitum a khei pa phrang non thek te dat po la sila bang so puthak rdp bek po pusi alang litum hin pen sitame kar bang long autonomous council phan ka chuning ri la lo a por ateng pen jong se bainong nang pi plo tang te education a hin ching thur bek po la si nang litum phan ke bang jilang por hot comment tu si salary bang ke long jima la bang ke ilitum a por si mo ethan po te bon sita pini long mer jeng college long ke bang penili tum ta ningarong pik ista batum nang litum thek long lo la da ka do we tum ta da ka chpa do ka bang phu bang pia tum lo mate than bang la pen than bang pia tum lo la pen long mer jeng college long principal phan sita me churo lo alang lista me best young principal of the year 2023 la bang so anong e ka chpa long do na bang phulo la pen alang li free coaching class ki pielam the sita me nang litum phanang than lo ke bang jilang por hut education ai hin anso se nang litum phan beta nang wan pi bompo te bon ta pini bang kelang sing ton pon kokpo ka do we phan ta kurwang thu do me thak me